take Raji Woodker, Wood South Sudan, Gadur Mincho Alexandi, Dorish Alexandi. Raja Mocha lad Jago Queen Water, Tataga South Sudan. Kamen Chalad la problem. Chiriak Nuara South Sudan Goro Mani Nuara de Ethiopia. Goro Bialing Ride. Kakui politics kamen dung Nuara Muntin Nuaratan. Kana bomb Nuara take a Michalatan. Biaman lad Bialing lad Jago Tuling Lin. Yo mi jiram me Madong Kituling Lin Linga yo Belloji Kokora. You know, politically, you are a weak. You are a weak politically. Siyasiyan, you are not strong. You are not strong mentally, politically. That's how the nature of you as a Nuer. Politically, you cannot win nobody. Aggressively, you can win. You see, you can win. Do you know how you can win? Because by war, you are strong. You can defeat the Dinka. And politically, you are weak. That's why the Dinka have been killing you under the name of Dr. Riek Machar since 2013. Yeah, Chagwa. Jarwa Jalade. Janu Nuare can eat the bomb kokor. Ke wunu kor. Odu no Nuare. Kenywan politically. Jenubum kakor, dega jangjo kakor, but ke weak politically. Ke weak bo reicharakian. And a more concern in Wari South Sudan kro, many in Wari Ethiopia. Again the same problem kukon the face. A puikon Okone de bombom kokon di kur. La na de ngeke no kuaka no chibudwal. I remember me ndol medan. Mugor go da go kor la wa arom ramdo la loji man. Imagine you know you go now the win more me very hard. Mu yidwal tin chib survive. Therefore ngeke na no kuaka de no dwal jega mu yidwal chib survive. Githia ka dan dial chiwa nuar de la rapon war go kor nuno kusin jane ala kor korwa wo bumi physically ka ngani karwa de jago brandport mutele chap ke pelton dio je chitok kor korwa ke ngang koro mate chap ke te pel chide mid win ke je chan example kan ka luñ awur bum bum ka ngang ye long ci wud nuora dang wal ci kan di ñi nga luñ borolut tel tet ken mum mod de ka naga luñ Kantama ko ran pele lo nyentame jakazu cha yena ran cha lab gwa mi la tetin la ga gine ga yo ko de nganye ka buma ba chepel ka peran mu nyu do de we mono me goro pen goro begin strategical thinkers ke begin strategical thinkers ya ko survive Goro kon wara bana tek dan bana revise. Godan na tetene no gwa. Uno goro je bana ngajo ne ene de kon ko tero
ke ne ci kon ko de tero karam ñi kon ge je pek bom de di yaro moy ko do dien ke jom poinde te ko do mo dong me de kon ko avoid ge je me de koran win ge je tele do mo dong o bu ko ter bi kon ngaji ti ko ngu ram mi te ko ngu ti jodum yaro gon tam ci ko de to gwa mi jogdu tele gwa buten ida do jog dong tan may tin ge tan ma do dien tan bi kon ngay jog do ngu tan mi step ke lu kwañ jogo yo ngu bi jog ñok te do dien te ko dubtu ngwan te di ran win ge ke ci ko ro mene lat yena mi ci arun kam ni ali kon mi kali ci te dun te ka kwak te dubtu ngwan de yen bom jege ke te le rem loñ ka do cham no tu ngwan ke chang de rem loñ da rem tot win mo no me nget je lead win mo no jala very important organ ko human being man jel karan ko chang cha yon je ci survive te mi ci nang ni je bu poñu ge liw je jen men bu mbu me ko de lat wiran ko bitek du lead ke je bu mi je kan mo go bi ga dak je therefore de kon jogo kon goy ne tek dan ñok o kon go ak o kon je chané mir guj god ne te chap god ne te pel tele lot de yen en ab ne ko zu ci ko luñ ko ro charmu go ko kon a ci adinu kuet a ci adinu ro la ci dinu ta ku ju men goro bran goro tok bran charman ci allo la de belat ana jang goy deno mo on problem o je guj ko kondial ko kon face goro de kondial de kon address why bom ko ra je joji tele mo non kon gor kon pel go jin enemy du mo win against you je no take a weakness du mu ko le use la opportunity mu ko le path je ya mu tele weakness tele do mo de enemy du de path je be jilen ya mi ci ngay ci enemy du jilen kon go indro du ken am bi ngaji te mi ci dur kaji yeah thank you